Salut Donald, a deux Edmad et Tito Breiz. Irio me son cas à honor des iski de farda un drap poesustré Breiz à Hunyamon. A en est Brest et qui chen place en guérine à muscavet une an a effet gouest d'azisquez diom. Mais diom d'avel clairvi. Salut. Salut. Degemer Marn en Magilin. Trugaredit. Ne sais-tu clairvi a hema au fond da glask farda en tom Hunyamon peta vezom. Et the saison quand pemzek gram a triugen bleut, quand gram a daougen dour, 11 gram olen, pem gram gwell boulangeris, a goudé évident tourage. Et voezon eus daouran antor 40 gram amande, pemzek gram a triugen sucre rousse, 40 gram a gantor sucre gwen. Ouais, ok. Made noe peta vogret noe laket tout de bars Ya. hag meska. Ya. Mais depen kentan red vo lakad a gwell boulangeris en dour, evit ma rafe evel ar gwell frisk. A goude vo laket neuze an dour, a goude ar bleut. Red vo beur an tout bihan, evit lakad an olen, a goude an amman. A goude vo gred an toul, hag aze evit ar gwell arabat eve fe laket an olen hag ar gwell e kichen. Ma vez mesket ar gwell na raioket e labour neuze setu. Penez eo ezez eo prest pas eo stag pe... Ya, evel en toaz bara, ok. eze vo laket e gise. Estum ar c'harez. Tezo bremañ o c'hachuiñ a outregez var ar Brezonek e Brest, nede. Et oba arez reistol rekipeo kegin e Brezonek. Ya, kroen meus ur chalen YouTube, evit ober rekipeo e Brezonek. E gise o en doare evit deski keginan, met dive deski ar yez. Hag a rogan outregez Brezonek peus gret ur stumadur boulangerez. Ya, gren meus ar bak Micherel pastezerez a baraerez. A neuze goude pa meus tapet ar bak on et d'ober an outregez Brezonek. Hag peta felfedi d'ober, peta ed ar aktrez evit goude marteze kendar da gegina e Brezonek. Ya, marteze digor ar stal pastezerez pe blangerez e Brezonek. Enfin, diouiezek d'amzonj ben kentan. Hag ive marteze kroui leor rekipeo e Brezonek pe marteze diouiezek. Enfin, nous en keroaz. Puis bezezeus mignonnet da eul ya ar an mais ne gomzan ke Brezonek. Mais neuze setu perak... Red e istit là, quoi. Ya, setu. Ba, diom davel marteze ma zo prest Ya. an toaz? Bon, made, prest. Neuze redetelan an toaz eus ar pad. Lakad un tamm bleut. Et man ave fait stag. Ya. A goude, ledanan an toaz. Red eve fe ur c'harez, enfin un ir garezen kentor. Neuze laket vo bremañ an amman. Hag a vo troc'het e tammou bihan, enfin pe gant ket plad an amman. Hop, e gise. A goude red seri an toaz e gise. A goude hop, ad lakad tamm bleut. A goude red lakad an toaz evel ma vez lennet leor, enfin l'air ma eo bet serret aze. Ya. A goude e vo ad ledanet. Hag aze e vo gret daou tour simple. A neuze evit ober tour simple. O ret ledanan betek m'ave fe ment ar vaz. Red eve fe ar c'hornioù eve fe karezek ive. Hag aze evit an tour simple e vo gret e gise. Laket serret an toaz
in an anteur ad seret egise, betek aze. A goude vez gret c'hoaz ar memeus tra. Bremañ laket vez ugen minuten ar regenerez. En dro, setu. Le ya evit distor ar c'houign ben ar fin diouz ar pez meus komprenen ne kez kler, e breiz eo an dra ana vezet kenan, me sanset eo bet krouet neue e 1130 ugen edouar nenez, gant unan eus ar vro, me drezi gwez, quoi. Ya, ar c'houitet en doa ar rekipe, bez e oa an dra gant ar bleud, bez e oa nebeutoc'h a bleud eget an amont, bez e oa epad ar mare e gise, a neuze n'en doa ket c'hoant lak er boubelen ar pez en doa grit neuze laket en deus er forn Hag krouet ar c'houign quoi, gise. setu. Ben ar fin eo amat. Ya. En tamm, ya vel an tartatin, pe sortrao. Bon, daoust hag an da sonje o prest. Ya. Diom davel. An amant ne ket deuet da vez a regalet, non? En tammig me o esor evit labourat an toaz goude. Hag aze e vo mesket an daou sukr assemblez. A perak sukrous. Me marteze eo ar sukrouz ar karamel gwellor e plas lakat bleud e vo grit gant ar sukr. Ah ya, zo ken dintan. Ah ya, ok. On a osenou penan eus ar c'houign eo an amant hag ar sukr, quoi. A goude, e vo grit ar memeus tra eget ar vez kentan gant an amant, e vo ledet. Laket sukr. Ma de evit moan. A goude, e vo serret. Ben ar fin eo toaz, amant, sucre. Toaz, amant, sucre. Ad laket sukr. Toaz. Hag aze, pez a chom. sukr. Ne ket a chu. Hag aze, ne ket string ma ne vez ket e chuet ar sukr. Hag aze setu. Tu zo lakad ar c'houign e berzh ar flad. A goude e vez grit tresadennoù. A laket ar fin epad 5 minuten a daouekan. Ret e vo gortoz an tammig e vefe klouar a raok debi. Très carré. Santet ve an amant. Le amant peus gwelet ne penaos e fardet ar c'houign na drugarez da glervi. Tu zo klask ar gar mo peus oan, me o klask o divizator evit gwelet hag ar vo kenmat eget houman. Hag ma peus oan gouzout muioc'h ar pez a vegret gant glervi, kit var al lerien ar chadenn YouTube pe ar bajenn Facebook. Allez, ken a renta tro. Kenavo.